Kwapim po message ni nyina to asema yen ye beje brani akenkan ensam no so na ye de amaw sada so ana wokọ ye ntenta kase no so a twa no ho setefra hwe ase DLFM ehonso ubetime akenkan bia brofo no edem ye social media handles wokọ YouTube no eso a DLFM 106.9 sada so ana Instagram ana afi no Twitter ye self and X ehon nyina nso DLFM 106.9 ewei ensama hodo a ye de enam no de di mu akuti bi enese edwoada no wo subranta mu etoye ewon krapumpere mantam hayi abeto dasa abamu bi a wanya enfinhia bese edumienu yakohunu se eye kole lagoon no emu na brantie na mu da wato yanom ewo ense edo kase boyi emu nsam wo bete yebebo awura kasoa ene wo fifi matamu na ndra dan subrani etoye no kasoa adehye ho no musu echiremu achese enya sem kuma ko ba bia binim nante ya panso no koduru fie no emu awura mpaide mu chiremu abesomo ewo kase boyi emu na mene wo ekasa Ghana Revenue Authority eden krata tententen anapie montre so na emu nsam de etese akosho Japan nyom wonum kirem se wo ma monitor enkomodie bi ewo radio stations ahodo ana afen so social media no so na ensam wa Ghana fo ni bi ka NSSC no eye custom duties a ye charge wa bra wo de niam ebepiem ewo Ghana ha no sese no se unkita dollars ya yenye eno ana Ghana Revenue Authority kirem se sansam no enye no kure ukita sidia ye jedase Abet Kobra Jonfo president e de Ghana Journalists Association papia kasa chiremu Ghana ban modern bobi ka ho pa e ma samtwerefo fa ahodie eguso ekona ni mo Ghana mu na bosume ni da nato so enson ana electoral commission ebien krata muto ho se Ghana fo adehye a wo mo enya enfinhye donwotwe na wo madwene mu da ho no yentwere wo mu din se de be ya afi wo mo so betimi ato aba me ne wo kasa yi emrantie mienu a yesusuo se wonom eye Nigeria fo ya che wonom ewo sankore eye asokore mampon asante mantema sem na mekan asokore mampon na de enti a Nigeria fo de abefrem wo Ghana fo mo no emu sem kasebo nso ye bekan ni akirem yebebo awura mu cement ana bo aye dendenden di wo Ghana mu no wono mo ye cement wo Ghana mu ekirem a enhyehia hodo a osoafo ohwe nnwuma na afimfidi dwuma so hona bu KTM on ekirem se cement ne bo na o mato mu no mo nte so no ekirem se sanje se na woka no wonsesa na no kra na yebebo ede awuramu ewo NDC amaneko no emu a wapani ba ko a wono ana oye nkrato obofotan mechire communications director edema NDC eye lawyers amejamfi wada to da atrem se enipa bi a wonom eye MPP fo abonofosam hooliganism and hoodlums wonom age Ocran Nhyiraba no afa enunti se bambofo betema se amadiedu mfrania besi koti a ese womo ankasa ewei ensam ni pika we ho ane age bresi brei ya bekenkan ensam no ede ama Ghana fo nyina ebetram wankasa enti DJ Afiba ana wo bo wasa no sese de wasene Ayarikof enti Kwadwo apopti sai chira mpa Nyankopon adometi ase oko kwasi arabe kwa sore nyame ya adoma Pentecost no nyae oh na da mi gusu gire mu denden mi fi se wa hwe ase oh da bi mi hwe ase o sa da bi mi yobu tentim aya na wo so eve keke se yes usa na se ayi bia ebuo no bi fi soro basa na that's right na ya twe ho ba bi kakra de ho akota ba bi that's right enu nkire se ya hwe ase eno ano no enti abusua papa wakasa ye wa hwe ase na so wo fo so adira ho bibi yenwa enti ewai samo e how do I dey ebra wono wokọ yententa kese no so DLFM akenkan fo bienu wo ba ye Facebook so ya daso ene aye no ho pictures and videos of ino gan echa ebutumite de mesne tete gramofo mpawa edi amaje so eye gangster card ya mitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ebranu nie ye ma Ghana fo nyina kwa ba ne yanka nkira dom ne mpempem se na nanom ne adehye e ma mo nyina trase yo na mo trase yo kwaso kwaso me se kwaso ana mse kwaso kwaso so kwaso e dia na do ba ha me fa fom na nanom hwe oba ma na nanom wo fom ba ti ya ye gu so te bisa me azim fa fom ade na nanom se dia na do be pie ha nana dedika mo trase enti yama Ghana fo nyina atena se na emom ensuo na nansan etoto no aya na agrada kakra namu ayere mo namu enti e basa na se wo kose bie wo mpran chan a
agrada ne ti say grrr no sinche na si wona ho ga 2012 na me ne me girl Ernestina na nete Ernestina konfie kwaya de ma ne ma me nso toy we ntimi ama na me so me take aso ana me nanti nso nim ko Jacobu ba bia me ten me ba ya si eja to ho ahye ni pe wo ho nyin na wona me dey sina me awrade se papa wona me nipa talent ahode me nya ya di fan so nim ekoda ga ne nche kwa me ko run pe agrada just say gim ne me huri na si me nchen ga sankama ko chiti a kamenti ha ade bia ba mu se ye bia ya enso ni to say yire de na me nem agrada ti mi dwa eti say na si from ga ne me huri DL News. Yametiefo akwaba sese no agrada atie na nyame adom ye hwirasi nche no de yento akase bono so ne yenhyase ye ensam no ase a edwada no na eye kotonima bosumida netoso edu enum 15th May esubranta mo a etoye no ebeto dwa se enkran ene emiamia hodo no atime yira kire se enye asem ketwa na no na beto dwa se abamu obi a wanya emfinhia no mako edu emienu 12-year old boy ena me no kasa no pay yakwa hu se na emo no eye kole lagoon e won krabompere mantem ha na emo no edamu a kire se aprokra na enhwemu kakra ebeto dwa ne kirem se abrantia no eye adwada no enso no etoye no em se woye na adwene se wo body atragata bia wo kole gono ene ne mpotem ho na nna kire se wo bra wo botra gata no wantimi ankroso yi ana sai yi ne beto gata ketwo no mu a emi etwi ni fomu a na no ano ene said ni bewie mu e wo ye kole lagoon mu a aya aweho sem papa na wo manfo no kirem se efiti adwada no akwada me no kasa ne din nya meto dwa na so mo kire se wo mahwehwe no na wo mo ehu no kopem se enne anopa yi wo makọ no se akwada na emo no eda ensuo mu a kire se wa prokura a kire se ne body no eyi enka na we enam so ema aposifo a won potem ho yetimi ayi wonum asutra wonum atimi fa body no akwakopie mu e wo mochire a wo mo eye mu ehwehwe mu na wo ba ye Facebook no so a ye bo ehomode se adi video no ebetimi a kire wo na wonso watimi ahwebie aya no ho pictures and videos of Gan wo hwenhwe ana we wani so a enyi na emo no obra wo mu hoye no wo mo ekirem se esansa ada ensuo no mu achente no na akire se ahuhuru akwesa balu a ebe paye na ninti anam so wo mo etwa ho hia ni nyina no ede ade akatakata wo mo hwene a wo mo empese sa pampa no wo mo ebetimi ate anampokura no wo mbema kwan na etimi awura wo mo hwene mu na wo ba ye Facebook no so a video no adada so no na kole sutade no so ana mepachawo eda Facebook no so a wonso hwebie no eno nti ye beka se enye nsuo wei anefa no na emom eye gata anefa abrante no ewo baabi a wote ana etwi ni form ene edna bepie mu ewo sutade mu a aya awahusem ye papa aposifa wonum ewo kotobabi sabre wo motimi aya dwumaden abefa emu no a sabre epro no ede akwakopiem ewo mochire a wo mo eye saasem no mo ehwehwemu ye di akire nkakra firi se sabi empenisi se etro enwro ya yempam ho danta eto benkum 25 yade mu enchire mu ebeba abesom Ghanafo na wo hwe video no a emu no ane yida ho no mo a ya ne black and white kakra se de be ya wo ho na hwa no nso betima hwe bie nti ya emu no black and white wo de wo hwe ne din no ano wo be hu se bibi eda ho no mo a ha na omode hye botom no a ewurade Kwadwo mi hu ni bi se ya de eba metire mu ane se man never is na chese nipa yensa hwe wabrabo mu okon yensa hwe ohu se krowe ni mu na nkasa no esese yesua de pa sakoba sese de nsuo mira sha se tototo si na emofra no yime nja wo mu nkwa bonten basa because akura no wosu 12 years de on said anyo obi anani ahya da ate bebre sa no on tin suo tototo sa ne de besira batan no ko sa homete yenim said akura ne da chenke be ya mo my Ghana ebi kwa na Ghana tibia bia yewo mu na ebia be fa sa abofra we sumpo yefri mu na niema makumbi ya tutu ne yenti na akofa to yenche mu yedi abante be sere titiri awofo no mo ani nkomofra no nsuo tutui but ebet me nso abase on say 12 years there empempe no ana sa areas ho no in fact yenka se wo mani na ho na emom sa areas no ase wo mo nhada mfa nkwada no ho ana 12 years there parent ne kra nim se o ebi akwasi ana ama wanyini enu ntebi mpo a wo kodi agura wo hwe na kira kwan because akura ne kodi agura na no nsi e ba obedan obebe fie
Okosa na tie okọ mmea ahodo obi wankra bumpure mantem ha sei na utumu se hono mo na akwaya te se obi anya obi a community no wo mu enti mo frando do na awofo no grobu akra be 2 days kwa no hu ne bada enso se de tie bia no ye wo ba na se wo ye awofo no ma wani kọ no ho wo hu bo moden ne ma wani den eni yes na no betimi aboa because mo fraka so be je mo pama wo no ma wa hra da chi ye ko fa to ye nchema ye hu ne nei ebi aba Kwadwo yentoa so ya to akasebo no so ane ye bo e de awremu wakasoa eno na wo fifi mantanum na de hia wo mofa eye maram ne kasoa kwantempon no so no endra danso twede ampo nyankopon na de ne biu wa hunu se Ghana de adro ne hia nsuo pa de aboa ama akuafo na ba yatumi aso doso de sent no gya nsuo de magana Ghana fa na bebre na ya de nsuo tumi tuto ho no ma na nya se bikuma kra na kasoa no maram kwantempon no so de se ka wo no de na endra da enya se mketo akra ne efetawani ansa o ka kira kra na de chef kwantempon no so akire ma ndura danso na toye no chese enso ni eje kaso na eye malam kwantempon no boso chese na ehyan ahodo anya ba bi kura mfamfa kasa ahodo no nyina na ya de na park edipati tima ya ma na nso se be ye betimi afri nkra popure matamu akopie mo kaso na akwa bo achi bi de na ndura na nya asam keto akra na dia kasa be modin ya bio ebepie mu ampotem hodom ebisa de shiri bisa ro mo se na mo senso yi to pa ha ba pa na de be no mo kirem so hwe edin papa obi kura ne di nkomo ekire ma so no nante ye free banyard no de kwura ma kopie mu wakasoa enya kwa ketua wo ba Facebook no so DLFM 106.9 chese video no ada so a won su benya bi na wa hebe hebe sade ye ka asibia ajese ensuo no asibia mene ka pa enya sem kuma we ka we na sani party mu a ne nkwa eda sem ajese enya de so ani ye kura be he sprinter bi sade ensuo ya mene no adu finfin ajese onamu atete pa ajese ndo ada kasoa na mo wura huye papa mu kire ma chese obi kura kire ma chese last week mpo edwo da yensuo to yen onante ya de frodoko ekopie ma kaso aba ka chese na nya asem ya asem keto akra ebinim ko mpo kire se wei afibia esu a ne nsuo chese to tope de bia kwaso na so Ghana mpani fo anya mo adwen se ha we na mo fa mu no won betimi abo ma ha we eso atinde se de ye hu no sa na be kwaso aye na onu mi se de tie bia Ghana mpani fo de o ma bonya fita duku de besi bia na fo mo hunte no omekoso atra mo ha musa emra mo kasa no emu nsem ni kasa e ko ina ayama mfano do you can for na se ba bedu e ya go ko do very apa so on ko bi yo ta na me pon eduma so yo pen project wa friend de ba ya bi free ba ya ko na be bedu anya balanga to na yesa na bi do na test especially Monday na Saturday go kan go to the amatra ko kaso na test event de ba ya me ko kaso going to Old Barrier. Yes, Old Barrier. Yes, I light at Wager. Yeah, a friend dropped me at Wager, so there was a try, so I decided to jog. Like there's a traffic, and if I pick a car, it will take like 1 hour. So I normally train, so I say let me jog and go home. That's the No, normally it's the car normally move, but because of the rain, and this has been happening every year. Even last Tuesday you were here. Next year you be coming here, the same problem, no solution. They've been doing this. It's very bad, very very bad. Eni awuti ye ya desha wono mafa kaso ne malam kwatempon so no ena wote se onmo de onmo akosem etu de yer kase bo animu okon Kwadwo ye free wa banso no me say Ghana ha wo hu se obi tena ne fie adwonso gu kura bam na obehwie gu abonten a ebeyira fa nipa kroma tese otumu se kwan na omayie na nkasa no aka bia nse de ni kwan no ho dabi o wo abeka se Ghana ha ye nyina ye arami wo abeka se engineers ni kroma o kwantempon eda ho a amanfo nam so yi enti o se we drainage system bia ni ho ba bia ni wa ebeka se nsuo no kura no se eto na eba betumenya ba bi kura fa ti de be ya ne se be fa kwantempon no Kwadwo yi okon sabra na ensuo ne ntoye no ukọ ka so apen na den se ho de nam ho a Kwadwo se wuduro Pambros animo ho no mo a media mibisa sa wa central region mibisa central regional minister ana honso part of Greater Accra and I'm about how wage agbawi mibisa Greater Accra regional minister any the so called engineers in Ghana say enti Pambros wani mo hono mo a enso atimi atwa fakwan mu asphalt so sa close to 5 years abre enso ntoye o menim say ayodasani na bie na dwa aye ensuo sanso no eyensuo bayan onim se wotra kasoa se wo free kasoa eba wager na wo sane overhead ne kakra bi ba wanim epe a Kwadwo enimo hono mu ensuo atimi atene nam hono mu eboro 5 years okwa tete ohun se de ewu kan wo ho
ensuo na nkasa krensa dan hyase ya pass e beto topa ni o na kase ne wayanim enu nti na ye nananom mo kan se eprokuma egu nhira ne mpo na etikuma Kwadwo yi na eso abrebrade a aso ne bewuo na me ka kire o ye nyanwura June July mo ene ye Ghana for say no wo tukwan na wapayi boat kutuwa bi on sushama kitob na sha bagim enso no to a na watenam na wo de atwa na wo sene no because you see obeka say as engineers ni kuroma because okon atete o se ndo me pon na me ko ne nsuo no guso epetepete ya na ikoduru atomic junction ho no mo okon adeshi e kwa kaso ana ewo kwan no ho no o munya ka drivers ni nyina e o madwen se ya de o be ko sama video ni biem my video ni biem no so no on tumi risk ne ho se o de ne ka ko fam na ka na akose ana se nsuo na atwe no ekuku no you see o te kaso apa na nsuo to de ya na nsuo no gudem Kwadwo okon kaso akwan we enye fida roso dabi and enye urban roso eye Ghana highway and of course international road because eye sai kwan ya ne twam akoduru Cape Coast to Takrade to Elibo meboa eno a international road mampani minimum da okọ Cape Coast wa mampani wo fa soro ana o fa form dodo na mo ta fa okay sir menya so se mampani be fa form o okon wa fa form da enti 8 years ni mampani ehunu ana won twa mo wa bra ensuo nam kwam ho pen Jesus Christ na ye hia na ya sa de eho ka beto ye hiafo no so se ye kwa kwan se mate sa senso boache e ka borofo akese ana ye bewie mo bewie ndaben ana mo hu ne daben how we dey what am I say ache ye Cape Coast kwa no ye nam so every month Cape Coast road ye nam so say ensuo ntoy but wo beduru kaso apambros ani mo ho no Kwadwo na ensuo nam kwan mu ensuo nam kwan no mu sa 5 continuous years and yawo minister for roads and highways ebufusem enti wono nti wonko kaso a wonko Cape Coast wokwa wonam wiem ana say no from Accra to Cape Coast no ye was submarine I wura pronounce ekokopie mu ho look at that positions near their manipa square pegs in round holes hwe kwan okwati Kwadwo kofi ma video ni roli magana fo no amehwe na wo mo ntra wo mu fie ho enye NPP NDC sam no say ne de am say no ane de eso no mani de be bo na o ma na tumpo na wa nso a wo yetimam ni hu ato ne se hia wo na se obetena fie ya MPP NDC de ne wankasa sempo we sabre obi tiri fie na no asom na de we tuni off class wo ntie news ni biem wo ntie jai no wo ntie jai eye kwayo me road hwede aye boy Kwadwo menko ko anim menko anim medase ye to aka se bono so akwanim ye body awram e wo Ghana Revenue Authority GRA na no ka se wo de krata tententen ana apie na emu nsam de etese ya asaponyom se tie nie ye beyi ni makomako ni akirem se class 1 for homework ni nyina no ane se Ghana Revenue Authority de krata apie montre so akirem se nansan o makwa se Castro nyom wo se ye nam na ye tete ni nyina no ane se wo matete e wo social media hodo no so ana afen so media platforms so a yedi hu nkomosan se de import duties any custom duties import taxes ni nyina no ayaje e wo Ghana Revenue Authority no se won kita dollars ayenye eni ade se no kita cedis kura no ayese yenye wo mo kire se wo mo tie sa nkomo no wo mo hunu se enukura bi enim enu to mo ka kire Ghana fo nyina se wo mbesere sa enkita hodie no a ekoso e wo social media no so na mpo Ghana fo ni bi edi hu nkomo se de custom duties any other import taxes ni nyina no yaje ewo dollars mu no Ghana Revenue Authority echirim se enya nokure wo mo echirim se wo mo dwumadi a wo mo edie no wo mo gira mara so ana di dwuma Custom Act 2015 Act 891 no so ana wo mo di wo mo dwuma na wo mo de nsam maako miensa ana abetodwa die di nka wo mo echirim se ekwan ya wo mo fa so a wo mo charge ni se anatie wo mo se duties any taxes ni nyina no wo mo ekeka bomu a ni nyina no ebehwe oman ya ana ni nyina no befiri oman ya ka no efiri so eba ana se adwapade no efiri so eba wo se so omunya hu no oman no a ka no ana se adwapade no efiri so eba
eno eye baako na afei no wo mo calculate the cost of the vehicle car no ne bo na wo ma calculate afei so insurance any fleet charges ni nyina no wo mo ebe kan bo mu na wo mo calculate a na wo mo the tax kakra aka ho na afei so wo ma the cost car ni nyina no nipa no woto ne sen afei so insurance ana fleet ni nyina no wo mo keka ni nyina bo mu a eno ana wo mo quote no international convertible currencies eno no dollars, euros, pound sterling any de keka home wo mo akirem se wo mo anya ni nyina wie no mo hu se car no ebi efri Germany efri US efri Kosmakai efri Papua New Guinea efri Iraq anase efri Pakistan no wo mo wie na fei wo mo a convert ni nyina no e dia ba Ghana Bank of Ghana exchange rate no as say am no ka say dollar no 15 cedis to $1 no womo tire se womo nyanya ne sane wi a na womo calculate e de abaga na sidimu na emom enye se ye charge wa ye titwa ne dollars nye sa anete de e to so miensa womo gina we so e de adesrede e maga fo nyina se sansem wo na montre so akwase bosirim ka no womo se Ghana fo obi amontumu Ghana fo nko omachi esasa mo jan a obetu free kick na womo enwa na gon sei ewa na oba yen Facebook no so a ensama hodo a Ghana Revenue Authority enam kase ebo so ade ama wonnom ye da to Facebook no so brofo no so de ni da ho wo ba so betimi akenkan bi na wo mo akirem se wo mo yi emra na wo mo de ya adwuma no eto enchen a wo mo dwumadi a wo mo de nyina no ene se wo mo bebobo sika no wo mbedege to nkakra se bi wo mo nam nyansa kwanso integrity ebuo ni die kwanso sadan so ana fairness asisie bi anim ana emuda ho pro sa ama traffic eno so transparency ho asem no mo kan eno so no mo gina ana mo de ajeje mo esika wo mo de tuga akire mo a wo mo a ekra niema ede ba Ghana ha no mo eye importers ni nyina no ma obi abamu mu ewo nkita hodi a ekoso ewo social media no ho na emomo no se bi otu pempimo anu atokro nti ensemo a wonom Ghana Revenue Authority for eka no eno nko na eye nokure wo mu kirem se bibi akire wadwen a wonom email no eye info@gra@gov.gh info@gra.gov.gh wasisa okọ hono mo a details ni nyina no wo nsa betimi akana se bibi kire wadwen e wo sankete hodie no ho a wo betimi anya anase wo be WhatsApp wo mo ana WhatsApp no number no ye 0552 990 000 number ye de 0552 990 000 eyema number anase 0200 631 664 we na yemo na kakra 0200 631 664 wa mo kire se mo ni wa mo di nkita ho sa number si so a mo sa betimi aka wonom Ghana Revenue Authority for no no anase toll free number no eye 0800 900 110 number ye de pam wo se wo mo dwumadie ne se wo mbehwe ama Ghana aban beje to ewo ekwan a enfumso biada ene home ensamo a epie yi wo mo nsa hwase the Communications and Public Affairs Unit the Ghana Revenue Authority Kwadwo Oko wa kra ne ma ba Ghana pen o say emere bi atwabo na me dis business ni bi sabra na Pentecost honhom ni wo mu na we import Bible ene da so me mu se de wa hwase tim da so me mu pa obua aseba wo kan nti me penity en ha ne de na se a wo hwase se wo ton comfort wo ton for guests no comfort we do ne de adwuma na ho hyehyɛ ya adwuma na ho hyehyɛ ya enti Kwadwo Sammy Bible wo import ni nyina no ne proud sponsors anti comfort nti wo se enne wo matter for guests pa wo matter for guests pa me for guests yin asa for guests no so ya bibido na bia na wo ba wo yo rough a wo de be hu comfort wo ru ani so odwan wo ba wo say bia bi eti say obi beta na say e bi opese wo ba so fere ya kwamba na obi ani wa wo fe beta akwa ba be sia do tobi ye to akase bodo so ane ye bo akoyanim ne enkopie mu ewo president edema Ghana Journalists Association ne din ede abet kwabra dwonfo papa akasa echiremu a oman Ghana efa ye fa hodie ho sade amama bi so ya papa ensamtwerefo asumtie tia odom ayase e ma ensamtwerefo de omudwuma na ha dwen ye pa nanso ekopie mu se o ka frasa ya nanka Ghana wo hia mane mbona mansan dwase nyina wo batu dwa hyehye wo do e ba bonte na echiremu nanka Ghana ye da 67th position na yese nya de na kwaye kura nanso se amekasai Nse ba bonten afi mu echire ma Ghana ebeduru 50th position na chese ye ko ekoye ne mu pa na wo chire mu so aban
eguzu to niam a oboa pa ma niam etimi edekwaye pa edema o my Ghana na eno na bet kwabna dwomfo ekirema hyehye ahodo aban ye no ebebo ne senti aban kwaso ara onyere ne ho esense esentrafo dwumade omudie no eso ne papa na afinso aboa ema o maka mam kabi no etimi tumpo ko na nim ye pa ne senti ma aban makwan ma Ghana esentrafo do dwuma titu se kwa ya report ye baba to abai na esentrafo o mani so pa Manchester o ma Ghana mu papa bi mani so tietia honom ekirema aje se esentrafo akwaya atamfo titira koma Ghana police service fo ye brim ye krom ha o kirema anya de so ne ye kura na abadumfo ko kasa ma na ye coach at the Third African Media Convention ana mesa abadumfo ekirema na ni age papa se Ghana ba ye gusu ense se pa ye tumi bo ma Ghana na ka kan ne da 62nd position ne nne eni gise matimi aba ma ye hura bebe gina mu e wo 50 position ne senti aban obona ba so pa afi yon kwaso e na dwumaden no ombo na mo Ghana ne yankwaso enko yanim afi so o sa kirema enmanim na ban e wo mi se made mo ne kora nim de na so no mane tenna mane na adwen se we ba kwatwati anom wo ho ne senti no momode no nyere ho anya dwumaden no mo na Ghana titiri se ba beto abai 2024 abato no nyere ne ho na anya dwumaden se be betimi aboa na sentrafo fa ahodie no atimi akwa animu afi so sa kirema sentrafo nso wei ayamodea mamkoji sika enkoye hinted weche enkota manyako bi achi emna modi muduma no enkoye tese katasose bi ama nsam za de atiremo nka ne sa muni ne kura fama sentra dwuma na sentra dwuma no edumetu mpon enkona nim abadwomfo enimu nsemuni. The theme for the 10th African Media Convention is the African Media we want, enhancing freedom, innovation, and environmental sustainability in a dynamic media landscape. I believe the theme offers enough food for thought, and as we deliberate on sub-themes and other critical issues confronting the media during the period of the convention, it is my conviction that we will leave this forum with solid ideas and action points to promote the good of the media in Africa. We need to work harder to enhance media freedom in Africa, and we can do it with innovative approaches. One critical area we need to tackle urgently and forcefully, which is highlighted in the theme for the convention, is environmental sustainability. And I remember the quote by the head of UNESCO Addis. He said, "Press freedom is our bread and butter." The current environmental crisis can cause unimaginable damage to Africa in particular, and it is a challenge the media in Africa must rise up to deal with it. Our revered Chief of Staff, I am happy to inform this gathering that Ghana's WordPress freedom index improved from the 62nd position last year to 50th this year. This achievement is due to a number of factors, including strong collaboration among media partners and the government to address press freedom concerns. Eni awuti ye eye president Edema Ghana Journalists Association etweditia eka ne say GJ abet kwabna donfo yanto awia pram to breka se bono eso so hu na se bimpanesi e bi hye wanumu a ana wotu bia ebinenti Ghana for messages no etemu se ba be hini ntosi abomu e wo Facebook no so a yen kan nkakra Hausa ne beka se kadan kada kaza ya shuruwa na Lambon nekpe Lydia ano se presiding elder Kwadwo Sammy bi wo se wo chani de jai akwasa tetefo nkwa da kura ba no enya sam kutuo nam ze wo de wo nye ana Juliet ajewa wo di we de wo se DL news papa no aye ne nsa sei na chese bia wo nya peace ya odbe ya de ana wo do idifritama wo se disturbing EC and selling his campaign message to the people of Ghana. Dr. Mahmoud Baumia Beba, ye radi amanyosem. One cancer when yasem, boy boy. We no obey home was ye. Hone ya dia. Was ya kwadana wa wori nango pomfa ne kra NCA. Anna Mercy Dutu was say sad news. Anio Mercy, nyasam kutwa. Anna Charles Manfo was it DL news. Ye tasty pa ne mo the son of man mo. Was say a loud and clear life. Ewa Atria Mountains. Ya mo mompa ne bi emma yen. Anna was say God have mercy on the people living there and save them. For our leaders, we don't know what to tell them again. Ghana for pen and phone the other. I just want to ask ya bro munya. And also the end so Yentwa kasebono eswati. Yentwa kasebono so abusumi ne da neto so enson. Ana wa my Ghana electoral commission ebi enkrata muto ho se. Ye wa Ghana for adihye ne bi afei ana o manya mfinhye do nwotwe eno nti esese wo mudin etimi ba abato nwomam na wonum ebie mu nanke ehwani mu se Ghana fo nko ana betwiro din efiri se ensen ekwayi a paase ko wo mfram nanso ehu yeyi amane ba beto ga efiri asokowe mampon e wasante mantam kire se
emrantie mienu a wo hwe omanim din a wo ye Nigeria fo yetimi ache wonom e wasokore mampon wasante mantamu a wo mo abo wo mo topo abo mo to Brazil se edie na Ghana fo twro no wo mefa kwati kwan akwa akotwro bi nanso no se biebru se bienya de akwa ya nyina no enne se enhoho woduru kaka pempe hu a yehunu so we de dabi wonye doteboa wono nso a wonye ntakraboa enu nti wobra eye EC officials no hwe amrantie nanim din no ana ebuso om se ufre himfa ebe to abe so wotimi to so na kese wo ye Ghana ni abebi bewu a no wo hwe wonim di wontimi anto so se na so ni ebusa wotwi wi a na de tato na amrantie wo ye Nigeria fo nti wo monte ba na se ne se mo besen ye de wo ama police fo abeno kasa yi a police fo aso wo penchi free se edina ya tro ne ba ne sen ana Nigeria fo mienu mutimi ekofra mu e wasokore mamponse mo kwa kotwere mu din wo bekom mu na ye frɛ wonom chinwatalu agu ani muno obi okwe so hu wo manim din kofitela subani bia na wobra ye de wo police fo ewie no ana wo ba pani a won na kyerɛ sɛ electoral commission wo da no de ma wonom e wasokore mampon honom no wodi atu da na wakasa ne din e de Angela afri ye wosan wo kyerɛ sɛ ewom sɛ challenges pii no ana atimi aba ebi eye kyerɛ sɛ wonom a wo mo nye Ghana fo na wo mabetwere wo mo edin ya kye wonom eye ohaw sadan so ana double registration so atimi aba ho eno so eye ohaw nanso ne nyina mo ne fiti bra wo mo ehye ase no enipa mako empemienu ahasane 92,304 individuals wonom eye Ghana fo na me no kasa yi yetimi atwere wo mo din wagina so ede kokobo warning atato ese kejini any school bag se wonye Ghana ni a ba bia Ghana fo ebo mpe ene agro so no he ana wansi wo around 6 or 7. I would say yes, because when they come we do tell them that if you've done it before, there's no need for you to do it again. If you've done it and your card is lost, you should wait so that from 30th going, you come, then we do replacement for you. You've been announcing it intermittently in the lines, and the security too are doing it. So I would say it's intentional. Some people, they just want to beat the system, but because you are using the online mode of registration, when you do the system will definitely catch you. They said they don't know why they are here. Someone brought them, someone said when you come and do the card, you have the card. Like when someone you tell the person you are Ghanaian. So anti ma me ni kirem se emrantie no Nigerians ni bienu no eye nipa da sene na share so wo musa edo mo bai na oba Facebook no so a me pato betima hwe wo mani we di ampa be komuni e fe no mona wo bi ekwe kwadwo so wo hwe na no fom no a ana hwe we nso hwe se de nitresi abembam no a okon we ni electoral commission officer na okon na chikakra be hu Nigeria fo no se nimpa mienu mlanto mienu bi etete ho no mo a se tela ko chikakra be na Ghana fo me hwe wo manim on se wo ba be hu wo manim apa wa be hu se yes we ndie on se wo mo nya Ghana fo no nti wo hwe wo manim din a obeka se wo mo ebubu ntasuo ton ehu pa on se ana no manenko ombeba bakuni okuma manenko ombe piaba manenko na nim kakra ombeba na dabi ko wachi na video ni sha se bio enloli fufuro na ombe pie na Ghana fo no e du a me ka kire no apos na Ghana fo na behwe se de enkofo na kwadwo the video analysis na me ka kire se media pekan de football nti no okona wo hwa ana no ye story bi ofia ma wo kan se adi ya mi die adi ya mi ntimi nya Ghana onya Ghana ni da ne nim se ye ka no empenifo tie na super man na akwageta wahu China ni a odi abo ajepen China ni a odi abo aje wati bi pen adi ya mi Ghana ni wo mo ni emrantua ni omo no mtete ete ho say de money de wudi na sa chiwa na wanima say de kan ba de asoma no say wono mo kura bo chire mo aje se wo mo no omo ha nyina ne say na omo nim de yakoso be binim na be fa wonom say omra metro omo ko chire mu din na Ghana no bodi atia na unya Ghana ye fa ne say ID card na wo ye Ghana ni prekope wo tumi do say si uboka say wo ye Ghana ni enye be na say Steve Wonder ebe ha dwi mokroma yi krachi ye yadua ne nsu ye wa o kwa kwatena buro chire nyina bakokora wi afa na be Ghana ni obeje ye kakra nkra so botum ye yadua ne kakra kan ye de kware o adua ye den na ebusua maami anu si ye no ana NDC ni MPP womo ensi anamufu a wono mo asokore mampon ewedi ntrotro na se no womo de ato de kirem se ade ekoso na nyefiri se ba ne san ana double registration ni meye foreign as metro medinity mebam wowura Ben Abdallah where NDC Director of Elections ewa aswase woni DLFM kase ebo edi nkomo
There are a few of our compatriots who feel that once they say the EC is conducting a registration exercise, then it is an all-new registration exercise or process that they need to go through again. Not all of them are conversant with the rules of the registration. And so, as much as possible as a political party, we are taking the information down there to let people know that this is just a continuous registration exercise. It's not a fresh one. There are a few of the countries around the globe that do fresh registrations once there are impending elections. Ghana is not one of those countries. So as much as possible, we are getting the information down there. We will not really blame those who are oblivious of the rules and are coming in to engage in multiple registrations. Anyway, no, NDC rep our aswase where director of elections. Nedi Ede Ben Abdallah. Na enwache no ana do no sugina modema NPP was man yukono Mohammed Mubashir Idris. One also why aswase NPP constituency research officer. One also edituga edi futu Ghana for say adia mo ye no dear. So we for patapashen here, you besiu ewa so strong kwanta and also emunsemnio. So we are now using information centers, mosques, churches, so that they will inform the general public that this is what is going on. If you know you've lost your card, just wait after this one if you have done it before or not. Other than that, when you come and then they arrest you, they will just hand you over to the police. And at that time, we have nothing to do about it. And then to the foreigners, some of them is lack of education, and we are educating them that like this is a Ghana thing. We are doing to select a leader. Ghana for one year yasem. Enunti yesre mo ada yenuanam Nigeria for dey. Chese mo yade akroyim. Na nsedu mebi amumu due papa. Me na me maame ewu. Unso begina funu no ho a wo besu ahyɛ me. Enya nwanwa. Oh. Ghana for nyanya ntokwa se ye to aba ye ba betwire din akoto aba. Ufiri Nigeria ne ho abetwire wudin bi na abato eyi no. Voter ID no de kwaye den. Wo ba akoto bia na. Chese Kwadwo say we yenuanam Nigeria sire bi na na se foreigners bi no. Obi ohonu mu awawo e woni kuro mu na nso ne ba ne kwa wanya dan wa hwe no me ma wo ba ko Kwadwo oba no enso ma ha kura no adedia ya mi ehuru osamina na wawo na koya se reincarnation DLFM ya mi no da he no wa semi ni pa na wawo sa na tie o na Kwadwo wonim se asokore mampon ho no the introduction na kwaso no Professor Jena na Okogyeabour a wono waya running mate ema NDC wono so kopiem ewo ho na wono so de nsem bi to damo mientie kakra. I've heard of fights, I've heard of violence, I've heard of machines that have not worked the entire day into the second and third day. I've heard of things that raise the tension in the country, and my hope is that going forward that's not going to happen. Enti eni ayeti yeyi ye maame wono ana wabua kan mampane John Dramani Mahama ama wo matu Frank abua NDC Professor Jena na Okogyeabour wode sanse mu etuda wabera wono so ede ani monyam eni achinyam ekopie mu ewo asokore mampon yento asokoyo yeto akasebo no so ane yebo ede awuramu ewo president ede Cement Manufacturers Association ne den ede George Dawson amu papa akasa echiremu a omai Ghana ohaya na nanu ya ye ne yankasa ye Minister for Trade and Industry KT Hammond ukopiem adanse asokwa papa yi ono na ye ma sebedwani wo honom na ode aba bonti echiremu a cement bo ne se de yakosoro nanse no odwene ho awonte ase ne senti ono mo ye cement o manga na o mse sa o madwene cement no ebo no ma ne nyina de egina na sa aka tuantum anase ebo ntu o mo de aka ho no nya de ogitum ne senti ono mse sa o madwene ne no na eye George Dawson amwa ono no eye president Edema Cement Manufacturers Association no kase echiremu a san sama KTM on beka ye no ono na nya adwene ne ene nya adwene ba echina so bioda every say eniama hodo mo de ye cement o maga na mu no mo kwa no mo kwa ne ma no mo de ba o mo kwa fa niama na ekom kwa fa no ye amano ne sikam dollars na mo kwa fa no US e de ba o maga na mu na mo kwa fa ba wie mpa cement na mo ye wie se pe na mo ba maden a to de maga na fo ye ne sikam cedis ye de ma ye wie pa eno nso so mo pesa mo kwa fa ne ma ne bio nso a ayi so mo san se sabiem esa de dollars im anso mo tumi akwa fa ne ma de fra ma no de ba ne wanyina kire se dwumadie na ekoso sa na ho mpapa pa o madwadie mu ne senti keti amode oka na mo ne nya adwen ne ene ne nya adwen tena bio afi nso eye sidis no wahwe ase ewa manse adwaso ohun odafom se tim kura se tim kaja wona nan se so ne senti no se de sidie no magu asi na se e ka se mamo ntu cement ne bo ma no preso o kire se ne senti no de oka nde betumi aboa ne so momoden no mfra won mo no ntena se no bunu se dwumadie na omudie no e ka be na omubom
say na mo dwuma de na si bi kofa na mo nya hyehye moa na ne betimi aboa mo na mo di ensa wo so a ene betimi akoye de ma wonom e me na papa ne kasa no emu kyeremu ni. It's a free market, and basically these manufacturers or producers, setting up prices based on production cost. By economics, this is actually what happens. That one cannot arrive at a retail price or the selling price without taking into consideration the production cost. And this is what has happened now. The cement industry is, it's like huge over importation of raw materials. The price increase which recently going on basically due to the exchange rate fluctuation. Any awuti president Edema Cement Manufacturers Association George Dawson Amua enwati ena de yakase abosa ne mama tetete sprinters ne potem amototo cement ne so no monso so ensem we no de na mokafa ho. I only sell Kasim. I have the 42.5, that's 110 CD, and then the 32.5R, that's 98, and then 32.5N, that's 93. 2-3 months ago, it was 83 for the 32N, and then 88 for the 32R, and then 100 CDs for the 42. Actually, for last 3 months, it was 84 for the 32.5R. It jumped to 90, right, and then now it's 98. So in the space of 3 months, 2 times increment. Enwachi ene openi bia ne din de besmakaite ono ya manager edema block factory ne na ewa sprinters ene e business opening na won so de akoso no so hwem obi kapa dumso haye papa afi so cement ne kofa begu ana ne nyina sese enti no mani aban enye bibi mfa ho. You see the workers. There's no light. That's why we are not working. You see the workers. They are just dying. This one was yesterday one we missed and the light went off. So we have just so it doesn't kick. So when we are coming to use it, we have to use an extra cement. So the one that we miss, all wasted 4 bars because each machine one at a time. We just count the machine. So the light should be stable and the dollar too should be stable. That's my this thing. As time goes on, me too, I will increase my product. But the light. If I go and buy the cement and I couldn't use the cement, meanwhile I pay all these tasks. The cement go waste, the tasks too. I've paid already. I'm not getting anything. But if the light is there, I work, I get my product to sell. As time goes on, I will sell. I will increase my my product to meet this thing. But my problem, that's what I say. My problem, the light should be stable. Any awuti Bismarck aite. Ono ya manager edema block factory eno no was sprinters eno okonwote se wakase na de akwa de enche bia na adanwura fo nso omo dan na omo asini be emfie be 25 years ni no omo san betutumu bio obe ndai sa no mo yo me se Ghana ha no ebe kakra bi ye nyina ye besua tichikuru sa no mo ye wonwi ni prebu ana adam woni fie wura ni ansam so ahu sisi ayi obi me se omutie na edanya obi asi be de say 50 years ha ebi kwa na papa na di ja no no o se cement bo akosoro be san atom okuruma aya tete pa endi e besre se de omo ka no mpanifo ntena se ya no mo hyehye ne ma ane ma yan kan kire ye na ye sifie no yeah se cement bo no kosoro yes cement bo no kosoro sa no ama men kan kire me tenant fo ne nyina se enne ye wo meeting ene munhia time compound house nipa ba ko no asida na nipa sister na gum mo ho ano afle mo patro pese ye meeting wo nipa ba ko be fle nipa sister so pese ye meeting I be talking about DLFM masa de bi ho a ye fesa ewi ase na bla bona ye bo no nipa so ye quick na ye smart and ko na make a chiro no nipa sister no chira mo ni mo hanim na nsem me pipe ye wo fia hai say de musi ye ho ayi no de bu bia no bia manasi de bia me kofa plumber ba in so hot that's a favor for so hard masa o me tuno pa favor for me na mka chobo anto kwa nya fie dodo na asafo ne amokom titru mo ho nya wunya de oko efie bi asase de o se bebire da ya wunya de ezo atete pa Ghana for mu no aye di ba bia o mon kai Ghana for ka ba say ewiase no ho me na na kan wo se se wo ba obira yi a ukura bampo ye tro odi ego ho sa eno no come na sise me come na sise so se eye wunyade a wono so mobra no onwu no fenya ne ma na ne ma nso nyetu no what was here ne se obeye ba ne tam nso so ogusu ye okay Kwadwo yako asembia do asembia na asem na da mani mi se tie nie emu odu se asojafo mpaboa ana to bo ase ne baba mu kire Ghana fo na
se ma nom wi a mentimi nka sa ma me nom na menka fakakra fa wanum na me no ho miensa na wonum wi go wi nkwanze mu jitum dada na I method for jitum se wi wa na yin tum Can we do ni wo asem ni ebusa? I was a very long time ago story. The can no a very long time ago story and unti Kwadwo won dentia me boss anyway no won dentia dia be minnim dia ba no nie Ghana fo nyi wo masom fagu ma wo no me body awram e wo NDC amanyoko no mu a wo pani ba kwa wo no ana ohwe nkita wo de suo e de ma NDC amanyoko no e ye mia me wo faase lawyer Sammy Jamfi wo de to da akire mu se me na wo ka sei enipa maako be se aduonu 20 a wonom eye NPP fo ana me no ka sei eye edintrotro no a ekoso e wo Ocran Nhyiraba of La Paz ene ne mpotem ho no wonom pese wo mo sei edintrotro no na wo pani Sammy Jamfi di sansem we nyina to dwa no eye social media eye X a kanene efe ne set Twitter no no so na Sammy Jamfi wo de kwoto ye enra na wo kire mu a na sa enkrofo no ayade me no ka sei anti-armed robbery unit Emma Ghana Police Service etimi achesa enkrofo ne bi ewo Ocran Nhyiraba constituency won mo a enkrapompure mantam hanom a na no na Sammy Jamfi echirem se wo mo ya che wo mo no wote brofo nti wono wo be fre wo mo se wono mo eye armed bandit Kwadwo so wutimi ko university kakra bo modern fam a ye no ye ko University of Bantima ye wie na busumi nsia ewie akire de twanwa mo asewo enti Sammy Jamfi kire se wo mo ya che wono mo a wo mo ye MPP fo no wo be describe wo mo se wono mo eye armed bandit wow armed bandit enti anu mi wi a me kwakọ dictionary num pa na unim die enti me kan sa no Sammy Jamfi se wo bra police fo na che wonom e wo Ocran Nhyiraba no eniema wodo a ye nya ye di free wo mo ho na bi nie life ammunition actually say etuo ankasa etutia yi ebi kita mrantie yi ana afen so no cutlass se kan edi boku be yi ebi hihye mrantie ata so minim so mo kwa chinechimgo ne nyina nso ewo ho ana afen so no other offensive weapons ne nyina no yade Sammy Jamfi echirem se wo bra ye kire mrantie na ebi ewo mo ho na wo kire mu a na wo mo a ye saachi wo Kwadwo wo mo kirem se Sammy Jamfi kire mu a wo bra ye kire wo no no so woni emoti asakre woni mahaba nyansafo woni mekon ma beka bia kire ma ase so ma de kro mo Lucky Dubey Jamaica for him book wi eye wi Sammy Jamfi kire bi se wo bra ye kire wo mo no na wi yi bi tua mranti ya no a wo mo anya wi no so anom ne ba bia wo eye district court no no ewo Ocran Nhyiraba eho ana na mranti etia wo no mu wi no hey Kwadwo okun na me no ho miensa na wonum wi go wi nkwanze mu jitum dada na I method for jitum se wi wa na yin tum Can we do ni wo asem ni ebusa? No because a very long time ago story. Enti when we na yensam a Sammy Jamfi atworo na oba Facebook no so Sammy Jamfi brofo no na da ha no Kwadwo ma menka ne brofo no kakra wo ho kan say de watwere no na me pese Ghana fo hunu se me ko University of Bantima we no Sammy Jamfi on one kasa no official X page and I said Twitter page no and I say earlier this morning about 20 armed bandits belonging to the ruling NPP were arrested at the registration center in the Ocran Nhyiraba constituency by the anti-robbery unit of the Ghana Police Service. Some of the items retrieved from these bandits include live ammunition, cutlasses, and sekan, and other weapons. According to Sammy Jamfi, the individuals were apprehended whilst publicly smoking marijuana behind the district court near the voter registration center. Kwadwo said the mean say kind English inti mi go BBC antin kasem ya na. Aka krebe be ye e be ma wakwanya na awiem ho no musi ne atwa watum. E wo BBC mbwa. Be fa ne live for BBC say boss ba ko bi wa test I check Facebook no na. O say o tie ye free US. Charles Mante. Yes. Charles Mante say I am watching you live from US Columbus Ohio. DL News. I said the DL News cast and the casters are very, very, very informative. Just as
DL's music. Kudos guys. Akura. Just idea why you need to go. Mami enia dance emano. Ene di mano ebebo. What must say? Mami enia dance wa ha emano. Dance we Charles Mantenko dance ana ye di adan amano. Nebro of Nedepa. Was it watching you live from USA? Columbus, Ohio. DL News cast and the casters are very informative, just as DL Music. Was it Casebone Denamno? A moon some to sabre one coin. The papa said your daddy Lumba Nyum Citiano. Sa na chese Casebon share day. Etie. Enti mami, the dance crashing and go pony monyam. I'm the Mopena me, and the dance yawa. Now, Fed, and the nuns are fed ya walk or chassis. Mopena me, Enti, aye, mopa nyame aye bipa. Nyame, when shall mopa nyame. Kwadwo Casebon see this year no. Ye this year. And that ye pentam say yes and konya. Me na me catch ro. So hu. Ya kwa say yes generator no yensi fa akoncha kra. Kofi tell ade ko Facebook no eso. Yes anete. Ono na de ko ye. Na Kofi tell ate hai. Adwe ada ne tiremu nie. Ubusa Kofi se Kofi ntida be pa na obe wade a wasemi shegelege. Shegelege. Yes wo nickname no shegelege. Yanware. Me bia no adi. Me ka shegelege wonye so no. Shegelege. Yanware. Me bia no adi. Me mra ne no. Umra ne asai. Di agolo basa basa. Aya unje ti biso. Enti we ne nyina no ayade a metu Kofi telafo akwadwo. Okon. Se won fo so ano nya dan. No onwade. Ne hu hia o. Enso ko kan so wanya na embom no. Edru adwumre dia obetoto ne nsa ko na chia akoso na asimpuku a. Okon bia na owo nkyeremu. Sa. Bia owo nkyeremu. Se wo be shada toto nsa ko chia akoso wa asimpuku anu abekiremu obedwam. Na se de ende so wan shada o. Opele. Opele. Mame. Uko mi awase no fu. Mame. Oh mame. Me na mi busa na sema mama. Mame. Me pa cho na ma atwum kakra na mabo. Ana me da me ho akomechi no wabetina machina nsa ko so nufu. Tinyese bia wo fa na mada. Sheda. Na mada wo ba ya no wo huni no mada. Na mada. Ana obaso so me nufu. Si wase ba na me de me ba ma wo. Na me wo so me nufu na mada. Enti ade akofitela ya no yadan. Enye kura na wo se wase ba da. Na so nufu. Ne ba yi wo ho. Ade na onim se opre na ase ba na. Ade na wan fa ono na wanya ne ba mani pa afri. Tira se ehon de wanya ade o. Se on se ye gbo na chinti on se wa fa remote no abie air condition se. Yes, emmo yenkum ye. Emmo yenkum ye. Asase no so ska na na bi. Ona wo fa bi na air condition mu a. Ti mu an ko be yesi. Ka be yesi. Hu ya mabo wu na. Ma air condition nko fom. So mun me condition kakra na me yenipa. Ai, me condition kakra na wo fa no papa. Obusu apani. Omo na ti asa me nko mo ti atia. Ade, sa awode wo. Odi papa to e kama. E na shi wo, ye da na ye dam. Ka chi won ti ba na ahoto a. Aranishla. Asa wo ye. Papa to na wo. Mi aye bia mamo. Enti awia nyame aye bia makofitela ba Kwadwo. Okon mi say, ene so ye weekends. Ene weekends. Enti aprema fo adwo so se de tie bia na ko ye weekends Friday. Ene ye Friday. Ai. Obi ase was Friday. That's right. Na day. Ene ye bekwa akohwie. Omo mu fie akurase bank na hazo mbedi pa na kakra bo mboto ma nne. Wonu manya sikafo ma ene omu di agre. So mbekwa akurase pa bio. Omo nko bio. Omo nko. Uni ana mechili no, mini maguzo no. Uni ana mechili no, we frequency abakuro. E ma kokko mo mere. Yeli uni sikafo mechili. Hey, so here you already. Me nko akurase bio bo banka. Enti Kwadwo ye nko akurase bio. Da bi ne kwa ne ho. Yaka ha na we a ye agi ani saa na kohwifo ye agi ani saa no. Ye kodru fie na say man bo say enti Kwadwo Sammy, what do you bring to the table? Na answer nie. But wo say obaby say what do you bring to the table lad? Me, I am a hem. Kwadwo Okon. Emoya to de mama ne mbwa. No a. Ye di akira ewura kwa be yi ye di. Na me ka kire o. Me embo mpa ne mbwa. Na me kwa na no ahono se mpompo. Kwadwo
Yanka Bible nyempon. Yabre yanka nyempon. Now catch one say Jimmy Sanka Ivan Gagotoso. Kamian Kwananka Koto Papa de Swana say. Una Babu and Gagotoso. Katuasmianko. Yansu to Asmianko. Now catch one say. No catch on say. Move for the other two Kobusia Penetra Babu. I know for baby. I saw the Babu King Kai. That's what it was. Now count was he. Now catch one say. Ivan Gagotoso. Kamian Kwananka Koto Papa de Swana say. Una Babu and Gagotoso. Katuasmianko. Enti ebusuan we last Bible quotation di beja monti yakan ewie Kwadwo se yekọ anisa Kwadwo Sammy honhom fam wahwe ase honam fam nso wahwe ase we elder presiding elder wahwe ase se bom Kofi tell de ko Facebook no so Kofi sabi bia gbakọ de mo ide yam ase afi mehwew what Mahom. And now Bra Kofi Parliament and so. Obamu, this one can one here now no when you say more. But Kwadwo. Yeah, Okon. Answer near Bekrono. Yeah. Also, yes, also. Nana Adwa silk neighbor. Yeah, and they fear the friend in Kaidum. Now you do a man fan so. That's right, near Kayanum. Now, Kwadwo answer near Bekrono. Mame Emfa special greetings we. Okay. Emma Mama Gillian Messiah wa Amasaman 3 junction kwa store ehona mama wo mama say we enjoy kasebo no papa no say in fact kasebo no more de papa say kwa ufuo mrewa no wo mo nkwan pepe enti mama Gillian Kwadwo o se din no de wo de pa na de metati Julian but when you Gillian. Oh, okay. Once mono monto abrofo din mono then you say local na mono Isaiah no John James no na moto eno ani nim oh edina de mama Gillian Messiah edina de pa wo so watie news no papa wo ama Saman 3 junction wo say wo ben Kwawu store nti mama we love you so much man. Mama Gillian Messiah, the only mama with immaculate beauty. I don't know. What is what I say? Oh, Matthias. That's right. Simple cry. And mama, yada say. Na me wensra pa. Yada say. Na I can come from so you know. Edinya mejeso gangster cat ya meeting kura. Kwadwo unim aboa petekura. Yeah, me no petekura. Aboa no wonsam you no catch the wiase obete wiase nsha no so. Baako ayefutuo. Ana baako nso yakohwibra. Aboa petekura no. Oh, okay. Efutuo a wode ma wiase nyina no ene se ekwa ho nyoye a yentin sitimpum. Enu ntina so ahwa petekura wo wonta ntin sikwa mu ntentem. Wotetesa no watwam hwim baako. Okay. Wo se ekwa na ho nyoye a yentin sitimpum. Okay. Enu ye futuo ana wobra wokonom kakra ma akohwesem ba na ni so no wo kan se ema nkomonti wo mfiri nkwanche da ese ema nkomode wo gas wadi mi sure kode okun wo gas wadi mi onyimi kura enya hwe se abra na so ti yan summarize yan samra ekurase nkomo ne yan samra ekurase nkomo ne abusia me zamra ne no wo ye den me bonfo enne de examina eno me examina me kasa me kan ye no o zamina kasa no enti kase eba no ye di sisa no a esase ye samra nsam no akenkanfo mienu edi ameje so Ghana stakat ya meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mu eniti a wogiyan oboja na osofo kirabosom ene Ghana fo ewo dodo mpaye no wodi ma mpaye bi ema Ghana fo nyina wo so bo mpaye miempon obi na no asmo kan say or the 43 million akwakote gatem odo revem $1 million yes said 4 times 43 it's a lot of money. It you know some pay for we num there